wonke umuntu claims that they love themselves. Kodwa mina I beg to differ. I think most yethu esikhathini samanje asisalwazi ukuthi yini uthando. Sesitshela ukuthi into uma imnandi nje, uma isijabulisa, ilona thando lolo. And kukancane uthole umuntu ozovuma kahle kahle ukuthi yena akayithandi. Kodwa I think leli iqiniso esilaziyo sonke, kodwa ngoba sesiphile kanjena for so long sesesakhohlwa ukuthi kahle kahle uthando aluwi ngokuthi into imnandi yini. And most of the time into esuke imnandi egazini nasenyameni isuke i-detrimental to thina. Njengey'nqumo right, ukubona ukuthi iy'nqumo ey'bhedayo ozenzela wena zimnandi in the short term. Kumnandi ukudla okungasile, kumnandi ukudla i-junk food, kumnandi ukuspenda imali yakho kwizinto oyifuna, kumnandi ukuthenga umswengo, kumnandi ukuthenga iy'kipa ey'bizayo, ukuthenga amateki abizayo and all of that. Kumnandi ukuba kwi-relationship la usatisfyeka khona ngokwenyama, la isex yakhona you know what I'm saying. And ama-bad decisions amnandi in general, kodwa uthando alisizo lezo zinto ezimnandi. Uthando luyizenzo zokuthatha iy'nqumo kanjani. Love is just taking decisions which are good for you, not decisions which are pleasurable to you. I hope I'm making sense. Ingane encane uma uyithanda awuyiniki yonke into eyifunayo, yabo. Awuyiniki, awuzami ukuyijabulisa all of the time, even though for the most part ufuna ukuthi ijabule, kodwa sometimes you know ukuthi kumele ube the bad person ukuze le ngane ifunde isifundo. Ingane mawukuthi wena njalo mama ingene esitolo ikhombe izinto lana bese uyayithathela uyifakele kwi-trolley uyithenge leyo nto leyo, usukuyibulala leyo ngane. Ingane mayithi yona ayifuni ukudla i-purity, for example, ifuna ukudla ama-chips, uyayilimaza leyo ngane leyo. Ingane mayithi yona ifuna ukuzula, for example, you know, abaney'ngane bayazi ukuthi akusiyo yonke into efunwa ingane ezoyithola. Into osuke uyivuma into ezobenefita ingane, not just ezoyijabulisa. I think ukujabula comes after kuyinto eyidingayo ingane and comes after into ezokhulisa ingane. Kodwa siyamaphinxiphinxi because when it comes to us, njengoba sesibadala kanjena, asenzisi, we just ngathini, into esiyenzayo ayifani lesiyenza kwingane. Thina sibheka ukuthi kuzongijabulisa yini lokhu, yiyonto oqala nje leyo. Hayi yonke into oyifunayo uvedane uyinike yona, uyayizama imizamo zokuthi uyithole lento le. Mina ngike ngazu ensukwini ngihlala emakhaya, mina kuyingozi laphana. Ngike ngaphuma ebusuku ngiyobona enye ingane ebusuku impela nje ngabo 10-11, because ngiyagijima, so I knew ukuthi le distance lena ngingayicover within a couple of minutes. Kodwa still leyo nto ngoba ngangifuna ukusatisfy inyama yami ngayenza, ngakhohlwa impilo yami mina. It's like uma sekukhona into eyubumnandi noma eyipleasure lapha kwami, ukuyithanda ngakubeka eceleni, because ngangalimala, ngangafa nokufa, kuyafiwa lapha entemsweni. Kodwa ngaphuma ngayochecka le ngane ebusuku ngoba mina kuyinto engiyifunayo le. And there's been so many times it's like asicabanga nokuyicabanga ukuthi uyayithanda yini wena uma sekukhona into emnandi lapha kwakho. Abanye abantu make babona utshwala nje bayakhohlwa, bakhohlwa yona yonke into, ekhohlwa umuntu ukuthi uyasebenza ngakusasa, ekhohlwa ukuthi ukwi-relationship ngoba esebona utshwala lapha kwakhe, usebona ubumnandi, yonke lento le akayiveli uyishayo uyibeke eceleni. So thina ube kuthiwa siphathiswa kwengane, kube kuthiwa nathi sikwazi ukuthi sibe abazali kuthina ngalendlela esikwazi ukuthi sibe abazali kwingane zethu. Ngabe asizenzi lezi zinto esizenzayo, ngabe siyakwazi ukuthi sikhuze uma sesiphuma eceleni, ngabe siyakwazi ukuthi sinqabele ezinye izinto. Sigcine sesiyikhohlisa
ukuze sithulise lo nembeza lo osuke usho, osuke ukhala, osuke ukhuluma kuthina every time senza lezi zinto lezi esazi kahle ukuthi akumele ngabe siyazenza, because siyayitshela ukuthi kumele, okay, these are just some of the examples some of the lies we tell ourselves ukuze sithulise lo nembeza lo osuke ukhona kuthina. For example, sithi kumele ngijabulise. Yabo uma uthi ufuna ukujabula usuyakhohlwa ukuthi hayi ngeke ngemsebenzini kusasa, or ubone budget wena sekuyakhishwa ama 200 lana ukuze kubizwe izingane kwenziwe in sekukhishwa ama 200 usuyayitshela nawe ekhaya ukuthi awungeke bazothina abanye abantu. Yabo usukubeka eceleni wena ukuthi unezinye izinto unenqumo ekumele uyithathe. You only live once. When you want to make a big purchase, a big unnecessary purchase, living like this is normal. Or I will quit later when it comes to an addiction, because imnandi njengamanje angithi kodwa ngakusasa uzobe usuyisola wena futhi sihambile imali yakho. Or this person will change if you are in a relationship that you see and realize that it is toxic. Kodwa uqhubeke uhlale base ulokhu uyitshela lamanga lawo because ufuna ukukholwa ukuthi ngathini, awufuni ukukholwa ukuthi wena kahle kahle awuyithandi. You actually hate yourself because uma wenza isinqumo sibona kahle ukuthi asisile kodwa uqhubeke usenze, awusuke ungayithandi lapho. You can't even argue against me when it comes to that. Lento igcine ibanga i-cognitive dissonance. Lesi stress esibangwa ukuthi izenzo zakho zi-contradict, alaphansi lento igcine ibanga i-cognitive dissonance. Leso istress esibangwa ukuthi izenzo zakho zi-contradicta inkolelo yakho. Ngamanye amazwi ukuphikisana okwenzeka engqondweni yakho. So wena at first ubukholwa ukuthi uyayithanda, yabo, kodwa manje izenzo zakho zikhomba okunye ukuthi kahle kahle awuyithandi wena, uyayizonda. Kodwa manje ngoba uyafuna ukukholwa, awu noma ake ngithi awufuni ukukholwa ukuthi uyayizonda wena, kodwa izenzo zakho zithi uyayizonda, ugcine uba nalokhu ukuphikisana okuba khona ekhanda, leso stress sibizwa nge-cognitive dissonance. Uyazi ukuthi ukubhema kuyakulimaza empilweni kodwa uyaqhubeka uyabhema. Ingakho ukuthi sigcine singasayi-enjoy izinto ezizenzayo because unembeza usuke ukhuluma kakhulu, because uyalazi iqiniso ukuthi umuntu oyithandayo akayenzi lento engiyenzayo kodwa yona uqhubeka uyenze. Ebese uba nento ekuthiwa i-cognitive dissonance, lokhu kuphikisana okuba khona engqondweni, lesi stress uba naso. And indlela yokuthi leso stress usicishe ukuthi uyeke lento le engasikho ukuyithanda, yabo, uqhubeke nenkolelo yakho zibe kanjani ume kwinkolelo yakho. Kodwa instead of that, people usually resort to changing or ignoring their beliefs. I wrote some notes here. People usually resort to changing or ignoring those beliefs they held initially. For example, they start justifying and telling themselves lies until they believe those lies to be true. Yoba ngisho ukuthi you went from saying ukuthi hayi ugwayi uzonginika icancer, bese uyaqala manje uyayikhohlisa ukuthi hayi ugwayi angeke uzonginika icancer, ngubhema kanye ngosuku, or hayi i-20 ngihlala inyanga yonke, or hayi ngeke kuze kungilimaza ukwenza ukuthi. You start justifying all of these things you do. Uyasho ukuthi hayi uzoshintsha usibanibani, yabo, uthando lolu akusikho ukuyilimaza kwi-toxic relationship. You tell yourself all of these things ebese iy'nkolelo zakho zasekuqaleni zishintshe, and instead of ukuthi uyeke ama-bad habits lawo wenzayo, wena uzoshintsha iy'nkolelo zakho ukuze zi-accommodate lama-bad habits because asuke emnandi kakhulu enyameni yakho. So uncamile ukuthi ushintshe indlela ushintshe izinto oyikholwayo instead of ushintshe izenzo zakho ukuze ihambisane nale nkolelo yakho oyaziyo ukuthi iyiqiniso.
abanye abantu bagcine befuhleleleka ngamawala ngamandla. Kulula ke futhi ukuthi ushintshe iy'nkolelo zakho uma ukuthi abantu abaningi bayayenza lento le oyazi kahle ukuthi iyabheda. Yabo kulula na ukuthi ube influenced by them. Hayi yabo uma uthi uyintombazane nje kuyaziwa nje ukuthi hayi nokumele ube nama-cheat awu-3 ozokunika imali ozokukhunja kahle yabo yonke lento le. And uma uthi mhlawumbe umjita ngoba thina amajita sinje hawu ngeke kumele futhi ujole mfethu kanjani njani njani kule ney'ntombi ey'ningi yabo angazi lutho ngomjolo nothando kodwa yabo. And in conclusion, I don't have a solution because I think abantu bayayazi kumele beyenze. I just have a question ukuthi uma wena uhluleka ukuzithanda kahle, umthanda kanjani omunye umuntu? Or wena ulwamukela kanjani uthando? Ulubona kanjani uthando wena uma uhluleka ukuyithanda? Wena uma ugcina uyikhohlisa ngayo yonke lento oyibiza ngothando. So yeah, I just want to leave you guys with that today. Nami, I'm not perfect. I'm far from it. Nami lezi izinto nami engisadlula kuzona nje. Most of the things I said here were just from my personal experience. Ukuthi kahle kahle ngisho kanjani ukuthi ngiyayithanda uma ngenza lezi zinto lezi. Okay, sengibonile ukuthi lento engizenza ayisile. Yindaba phuma manje ngingasashawa unembeza. Noma unembeza lo ongishaya ngisenza lezi zinto usushonephi manje? Yabo. So yeah, thank you for watching.